Mu gihe ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba ingorabahizi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubuyobozi bwa gisirikari bwatangaje gahunda idasanzwe. Ni gahunda yo gutegura abasirikari barenga ibihumbi 60 bazakoreshwa mu bikorwa byo kwisubiza umujyi nka Bukavu ndetse na Goma. Iyi ni imijyi imaze igihe ikontororwa cyangwa igenzurwa na M23. Nk'uko byemezwa na Minisiteri y'Ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasirikare barimo guhugurwa mu buryo buhamye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Aya mahugurwa arimo guhabwa aba basirikari mu buryo bugiye butandukanye, harimo imyitozo ya gisirikari mu buryo bw'umwuga, gukoresha intwaro zigezweho, ikoranabuhanga mu gutahura no kurwanya umwanzi, uburyo bwo gucunga umutekano mu mujyi ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Izi zikaba ari ingamba ziri gushyirwaho n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugira ngo ikomeze kwigarurira tumwe mu duce tumaze igihe kitari gitoya tugenzurwa n'umutwe wa M23. Ibi byose biri gukorerwa mu ntara zigiye zitandukanye, hahugurirwa aba basirikari kugira ngo mu gihe gitoya bashyirwe ku rugamba, nk'uduce nka Kindu, Kisangani ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Niho hari guhugurirwa aba basirikari bagera ku bihumbi 60. Ubuyobozi bwa gisirikari buvuga ko iyi gahunda yiswe Operation Récupération Totale igamije kwisubiza ubusugire bw'igihugu, gukumira iterabwoba no guha abaturage amahoro arambye. Mu by'ukuri iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigiye kongera gukozanyamo na M23. Uru rugamba turaza kurubara dute? Ntucikwe, bana natwe muri iyi video ubashe gusobanukirwa buri kantu kose uburyo bigiye kugenda. Nk'ibisanzwe uri kuri Zacu Press, nguhaye ikaze. Nk'uko twabivuze mu kanya gatambutse, amakuru aturuka mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko leta y'igihugu yamaze gutegura abasirikari babarirwa mu bihumbi 60 ngo bayifashe kwisubiza imijyi nka Goma, Bukavu imaze amezi hafi 6 igenzurwa na M23. Kinshasa kandi ikomeje gutegura izi ngabo zirimo n'iz'u Burundi ku bwinshi ndetse n'imbunda ziremereye nyuma y'iminsi mbarwa isinyanye amasezerano y'amahoro n'u Rwanda. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23 riheruka kwamagana iriya gahunda ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryise ubugizi bwa nabi bugamije gushyira mu kaga abaturage b'abasivile. Umuvugizi wa M23 Laurent Kanyuka aheruka gutangaza ko kuba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kurunda ingabo mu birindiro bitandukanye ari igitutsi ku biganiro bikomeje hagati yo kureba uburyo bagarura amahoro cyangwa kumvikana hagati ubwabo. Yunzemo ati, ikibi kurushaho nuko ihuriro ry'ingabo zayo, ingabo z'u Burundi, ziri gutanga ku bushake intwaro zazo ziremereye mu duce dutuwe cyane n'abasivile. Ibi birenze kuba icyaha cyibasiye inyoko muntu. Nubwo Kinshasa itaratangaza ku mugaragaro umubare w'ingabo yamaze kohereza mu bice bigiye bitandukanye, amakuru aturuka mu gisirikare cyayo avuga ko ari bwo bwa mbere hateguwe ingabo nyinshi icyarimwe kuva mu mwaka wa 2013 ubwo ingabo za leta zifatanyije na MONUSCO barasaga kuri M23. Abayobozi ku ruhande rwa leta bavuga ko gutegura ziriya ngabo bikenewe mu rwego rwo kwisubiza imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ndetse n'utundi duce tugenzurwa na M23 kuva mu mpera za 2021. Kuri ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ubwoba bw'uko imirwano ishobora kubura mu gihe hashize icyumweru kimwe leta ya Kongo n'u Rwanda bisinyanye amasezerano y'amahoro. Ni amasezerano kandi ateganya ko Kinshasa igomba kujya ku meza y'ibiganiro na M23 bwango mu rwego rwo gushyira iherezo ku makimbirane bafitanye. Icyakora impungenge z'uko ari amasezerano atazashyirwa mu bikorwa ni zose kubera ukutizerana kw'impande zasinyanye.
Perezida Paul Kagame aheruka gutangaza ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza ibyo rwemeye, gusa ateguza ko mu gihe urundi ruhande ruri gukorana n'u Rwanda rwazana amayeri rukanashaka gusubiza ikibazo inyuma, tuzakemura ikibazo nk'uko na mbere twarimo tugikemura. Yunzemo agira ati gusa twe dufite gahunda, turi abanyakuri, tunateganya gushyira mu bikorwa ibyo twemeranyijweho ndetse no kurangiza ikibazo. Ese ubundi mu by'ukuri aya makimbirane ari hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 yatangiye ryari? Intambara hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 yatangiye mu mwaka wa 2012. Uyu mutwe wakomotse ku gisirikare cya CNDP cyari kiyobowe na Bosco Ntaganda, wavugaga ko urwanira inyungu z'abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru. Mu mwaka wa 2013 M23 yatsinzwe ku rugamba, ariko ibikorwa byayo byasubiye kugaruka mu myaka ya vuba ahangaha, aho mu mwaka wa 2021 M23 yongeye gukora ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo, harimo gufata imyanya y'ingenzi nka Goma ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize M23 ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Ishinja iyi mitwe guhungabanya umutekano no kwangiza ubuzima bw'abaturage. Uru ruhurirane rw'ibibazo byateje umwuka mubi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23, rukomeza gutuma aka karere kaba ahantu hakenewe ibisubizo byihuse bitewe n'amakimbirane ari hagati y'umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uretse ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, irimo no gukoresha ibikoresho by'ubutasi mu rwego rwo kumenya neza imiterere y'imitwe yitwaje intwaro, harimo nka M23 muri kiriya kirere iherereyemo. Hari amakuru avuga ko hari inkunga ya tekinike iri gutangwa n'ibihugu byo mu karere ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Ibi ngibi ntawe ubizi neza, ni uguteganya. Umujyi wa Goma n'uwa Bukavu ni igice cy'ingenzi ku bukungu n'itumanaho rihuza Kongo n'ibindi bihugu byo mu karere. Ese mu by'ukuri iyi gahunda izatanga umusaruro wifuzwa? Ese abaturage bo bashobora kwizera ko amahoro arambye azongera kugaruka muri utu duce tugiye dutandukanye? Wakoze kubana natwe muri iyi video. Niba ari ubwa mbere wari ugeze kuri YouTube channel yacu, ntiwibagirwe gukanda subscribe, ukande na like, wibuke no kutwandikira muri comment, usharinge n'inshuti zawe. Ciao ciao, reka duhore muri video itaha.